Allahi ve barakatuh. Allah tutkan oruçlarınızı kabul etsin. Hata kemiklikler olsa geçirsin. Hudaý taala özü de özüňe razı bolup turgan türkü kıyamlarınızı Allah taala kabul kılıp özü vadarlanday uluu soğukların baardygyny nasip etken bolsun. Hurmatly musulman ýurtdaşlar, ýurtymyna haýyr bolsa kalasa iki paraga jetgen Kur'an kaldı. Bundan yoksa dua olur, gideceğiz tutayız, dua kılarız. Hurmatly musulman ýurtdaşlarym, dua demekçi, dua kabul etmesi istegenleri. Dua bu ibadat, çoğun ibadat. Peygamber Aleyhisselam özü belirlegende "El-duâ'u silâhul mu'min", dua bu mu'minin kuralı. Kuralı da kanday, misal üçün kuralı menen öz koygan maksatlarga jetken siýakty, iyiliklerge jetken siýakty, muna şu dua menen dagы jaşoobuzga çoğun bir özgörtük girsek bolat eken. Allahu subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerimde "Udu'uni astajib lakum", maga dua kılma, men kabul kılayım. Hudaýyň wadasy var. Hudaýyň wadasy var. Biz duada daima bekem boluşubuz gerek bolar. Biroq kede insançylyk şu dua kılıp atabız, şu duabız kabul bolboy atat dep muna şunda oýgurtup bileberibiz. Şaýtan nazgul bileberibiz. Biroq bir neseni bilip koýun, duada şu 5 neseni kılıp atasyz. Duanyň kabul boluşy sırrı şu 5 nesede eken. 5 nesede. Birinçi, ittitahu bihamdillahi taala ve salatu ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaçan duaga kol açap turgan bolsoňuz, birinçi gezekde Allahu subhanahu wa taala hamd sana ayt. Elhamdülillah. Elhamdülillahi salatu vesselam ala rasulillah. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavat ayt. Duany gaýsy türü bolsun. Ahiretde sorap dua kılasızmı? Bu dünya üçün dua kılasızmı? Ballarınız üçün dua kılasızmı? Rızkınız üçün dua kılasızmı? İbadat üçün dua kılasızmı? Mekeniniz üçün dua kılasızmı? Ayrılması yok. Dua atmayın bardığında birinci gezekte Allahu subhanahu wa ta'ala hamd sanalar etişimiz gerek. Andan keyin Peygamber aleyhisselam'a salam salavatlar yoldaşımız gerek. Umar radıyallahu ta'ala anhu özünün hadisinde mümkün aytar. İnne du'a'el mevkufun beyne semai vel ard. Çındığında dua asman menen jerin ortasında toktap turadi. Qaysı dua bolsun? Ayırmak yok. Çındığında dua asman menen jerin ortasında toktap turadi. Hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu aleyhi ve sellem, kaçan gana paygambarına salavat aytkandan keyin dua özünün maksatına jetedi. Biz dualarga şunu kılıp atabız. Duamız kabul bolboýt dep şikayet kılabız, daptanabız. Şu nese bar mı? Karaktarsın. Alından ortasında türkçe fikir bolup kaldı. Bu salavatı başına aytkan usul bolalım, ayağına aytkan usul bolalım. Kanday olur? Gevler aytı başına aytiş gerektir. Gevler aytı ayağına aytiş gerektir. Bir alım aytar, duanın başında da salavat olur. Ayağında da iki salavatın ortasında dua kabul bolууга jakyn deydi. Salavatın şarafat. Peygamber Aleyhisselam hurmatine dua kabul bolýar. Bu birinci. İkinci duanın kabul boluş şartı raf'ul yedeyni, iki koldu götürüp dua kılıyor. Dua kılganda iki koldu götürüp. Ne için? Bu beşeralıktın belgesi. Beşeralıktın, harıplıktın, baykuşluktun, özün tasavvun, özün tömen alıp barıp durgan çeği bu iki koldu götürüp tilemçi de ol, suramçı da ol, Jaratkanga jalbarganymyz, hurmatly musulman ýurtdaşlar, şu duabyň kabul boluşyna jakyn. Bu ikincisi. Üçüncüsü, Bismillah, Bismillah. Üçüncüsü, hurmatly musulman ýurtdaşlar, taharrul awqatil icabet dep janagy dualar kabul bola turgan uçurlardy paydalana bildi. Azan menen kamatın ortasında dua, misal üçün oşo uçurda telefon uçurlar, uçurup saatty karap, uçurup mikrofondu karap, uçurup sopunu karap başan başlayıp geldi, çığpıyı çığırıp, tımçı getip, oşo moment dua kıla turgan moment. Bu boyunca hadiste gelgen. Bundan sırtkarı tahajjud musulman ýurtdaşlar, anan eň manilisi da Ramazandagı iftar uçurundagy dua. Peygamber Aleyhisselam özüniň kutlu wasiýatynda aytkan 3 dua kaytarylmayt. Birincisi İmam-ül Adil, adiliyetli jetekçinin duası. Qaysı tarmak bolbosun, ayırması yok. Qaysı tarmak bolbosun. Aile hükümetin başından başlayıp, ayı başından başlayıp, mâle
комитет başından başlap президентке чейинки адилеттүү жетекчи болсо кылган дуасы кабыл болот. Ошол адилеттүүлүккө бекем болуп аткандыгы үчүн Кудай Тааланын сыйлыгына ушул болот. Экинчиси индал ифтар учурунда дуа кабыл болот. Бул хадисте келген. Ифтар учурунда дуа кабыл болот. Туруп саатка карап ичип аткан жокпу, таза болуп аткан жокпу, эмне болуп атат деп бажоктун баары алдыма жайлантып алып анан ошол кескесин ошол ифтар учурунда 10-15 мүнөт калганда дуа кылып турганда ошол дуа кабыл болот. Бул үчүнчүсү болду. Дуадагы шарттар. Мындан сырткары урматтуу мусулмандар турган төртүнчүсү аклу таййибат, адал тамактын азыктары. Алдыңыздан бир арам тамак өтөр экен, бир жутум болсун, бир тиштен болсун, айырмасы жок, ошол тосуп коюп турмак. Дуанын кабыл болсун, тосуп коюп. Аллаху субхана ва таала тазаны гана кабыл кылат. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Инналлаха таййибун", Аллах Таала аруу зат, Аллах Таала таза зат. Ла яхтажу илля таййибан, тазаны гана кабыл кылат. Кудай Тааланын улуулугуна, Кудай Тааланын аруулугуна жанагы арамды кабыл кылышы туура келет. Ошондуктан Пайгамбар алейхиссалам бир адамды, узак сафардагы адамды мисалга тартып, узак сафардагы бир адам жүдөгөн, какаган, кийимдери дагы кир, анан кийин жегени да арам, ичкени да арам. Ошол адамдын дуасы кабыл болобу деп суроо коюп. Албетте кабыл болот. Эгерде дуам кабыл болсун десеңиз, анда урматтуу мусулмандар турган алтын казылышыбыз керек. Андан кийин эң акыркысы, дуабыз кабыл болсун десек, эң акыркы шарты бул адаму тараддуд. Үмүтсүз болбоо ошол дуага. Дуа кылып атабыз, тайым жок. Кабыл болбой атабыз. Эле болуп атат деп билабатыр болуш керек. Адаму тараддуд. Себеби пенде мусулман дуа кылар экен, дуадан утулбайт эч качан. Дуада 3 маселе бар. Кабыл болушунда. Биринчиси ошол дуа кабыл болушу мүмкүн. Сиз тилеп аткан нерсе, сиз сурап аткан нерсени Аллах Таала кабыл кылышы мүмкүн. Экинчиси ошол сиз кылган дуанын берекети менен башыңызга келе турган балени, кыйынчылыкты, афатты Кудай Таалам көтөрүп коюшу. Кылган дуанын берекети. Үчүнчүсү же кыяматка алып коюшу мүмкүн. Качан кыямат болуп, Аллахтын алдына жыйналган кезибизде Аллах Таала адилеттүү зат жанагы пендесин чакырып туруп, периштелерге кайрылып, мынау дуакөй пендем, дуа кылып жүргөн пендемин дуалары өзүнүн оюнда кабыл болбой калды окшойт деген дуалардын сыйлыгын бергиле, сообун бергиле дегенде, жанагы инсан ошончалык көп сооп бериле берет, хаттайки жанагы инсан өлөтүн дуалардын баары да кабыл болуп атат. Көрдүңүзбү мактап? Ошондуктан инсан дуада эч качан үзбөш керек. Жараткандан сураш керек. Алладан сураса жагат, адамдан сураса жек көрөт. Суранып эле басып берет, тиленип эле басып берет, адам жек көрөт. Эгерде Алладан сурап отурган болсок, Алладан сурап жек көрөт. Себеби текебердик сүрөтүндө болуп калат. Сага муктаж эмесмин дегенде маани жок. Ошондуктан урматтуу мусулмандар турган мына ушул нерселерди акылыбыздан чыгарбашыбыз керек. Ар дайым дуа кыла турган болсок, ушул нерселерди жадыбыздан чыгарбайлы. Мындан сырткары дуанын адеттерине келгенде, урматтуу мусулмандар турган даарак абалында кылган дуадагы ошол дуабыздын кабыл болушуна өбөлгө болот. Даарак бул ибадат. Жакшы даарак алып туруп дуа кыла турган болсок, бул дагы жакшы. Ошондой эле дуанын адеттерине истикбал кыблага баштан дуа кылсак жакшы болот. Кыблага карап туруп өзүнчө бир ибадат болуп турган болсо, ошол Аллах Таала ыйык кылып койгон, Аллах Таала улук кылып койгон жакты карап, кыбланы азбектеп дуа кыла турган болсо, ошол дуабыздар кабыл болушуна жакын. Мындан сырткары урматтуу мусулмандар турган акыркысын айта турган болсок, гайыптагы дуадагы кабыл болот деп бул кандай? Сиз бирөө үчүн сизди көрбөй тура, сизди билбей тура, сиздин дуа кылып атканыңызды але ал билген жок. Ошол гайыптагы адамга кылган дуалар иншаллах Таала кабыл болот деп, Кудай Таалам дуалардын баарын кабыл эткен болсун.